sad. Da li se čuli? Ja sam ti rekao da ne ideš, već je zanimljivo. Već sam ceo išao. Dame i gospodo Subotice, da li se čujemo? Tehnika nas je izdala kao i vlast. Ajde da napravimo jedno istraživanje mnjenja. Imali simpatizera Rio Tinta? Da li ste pogledali dokumentarac Borisa Malagurskog Prilog od 19 minuta? Boris Malagurski ukratko Rio Tinto. Da. Ako niste, preporučujemo, tamo ima dovoljno materijala da se odluči o ovoj stvari, o Rio Tintu. Oni su u svojoj zemlji domicilnoj u Australiji uništili sveto mesto, arheološko nalazište domorodaca, koje u nekim istraživanjima je staro 46.000 godina. U svakom slučaju mnogo hiljada godina. I za to ne postoji odšteta. U Bougainvilleu, na Papua Novoj Gvineji, zemlju su zatrovali toliko da se narod pobunio, a onda u građanskom ratu, zahvaljujući Rio Tintu, 1000 ljudi je poginulo od tog Rio Tinta. Sad dolazi jedno pitanje da napravimo to istraživanje javnog mnjenja. Da li podržavate da Rio Tinto, zapravo jedno stanovište, jedan stav, da Rio Tinto u stvari više materijalnog blaga nema nikakvog i da sve što su opljačkali od prirode i naroda sveta duguju za odštetu narodima koje su zatrovali? Ideja je da se na našim trgovima razgovara i donose odluke. Ovim možemo da konstatujemo da sa našeg stanovišta Rio Tinto nema pravo ni na kakvu imovinu. Nigde na svetu sve što imaju duguju domorodcima koje su otrovali, čiju su zemlju zatrovali. Dakle, nemaju pravo ni na kakvu imovinu, ni u Srbiji. Da li se slažemo po tamo? Ova vlast i VD predsjednika Srbije Aleksandar Vučić insistirali su na rasprodaji rudnog bogatstva u uslovima dok rudnu rentu drže na 2, 3 ili 4%. Pa ni to nije rudna renta, znači neće morati 2%, odnosno 3% od eksploatisanog blaga da država dobije, nego samo od prikazanog profita. Dakle, to je prevara, ni toga nema. A ovde se radi opet o uništenju prirode, o trovanju netaknute prirode, dakle po svakom osnovu i po tom osnovu kriminalne rudne rente. Radi se o vlasti koja ne zaslužuje ni o čemu da odlučuje, ni o kakvoj kupovini i prodaji u ime ovog naroda. Da li se slažemo sa tim? Prodali su PKB. Obradivu plodnu zemlju veličine metropole, to je Beograda, a koja se jedinstveno u svetu nalazi pored metropole. Prodali su za 105 miliona evra, što je jedan bedni vozni park neke nemačke firme. Gospodin VD predsjednik Aleksandar Vučić je neku godinu ranije
sa firmom Al Dahrom u Davosu u Švajcarskoj dogovarao se o modalitetima prodaje PKB-a. To ne da je sukob interesa, nego samo po tom osnovu nikada sunca ne bi zaslužio da vidi. Dakle, da li po osnovu prodaje PKB-a možemo da konstatujemo da ova vlast ne zaslužuje išta narodno da kupuje ili prodaje? Ništa. Tako je! Slažemo se sa tim. Tako je! Onda možemo i one opasnije istine da izgovorimo. Idemo dalje. VD predsjednika Srbije Aleksandar Vučić sadašnji VD predsjednik Aleksandar Vučić 94. ili 95. godine zaprljao je večnu Skupštinu Srbije time što je rekao u Skupštini Srbije pozvao je, bombardujte, mi ćemo 100 muslimana ubiti za jednoga Srbina. To su reči današnjeg VD predsjednika Aleksandra Vučića. Da li se slažemo da je to zločinačka rečenica? Da li vi prihvatate čoveka koji je takvu zločinačku rečenicu izgovorio u Skupštini? Ne na pijaci i ulici, nego u Skupštini. Da li prihvatate takvog čoveka za predsjednika? Ne! Ne! Mi molimo da se ostali gradovi i sela koja su u bratskoj solidarnosti ustala protiv zaštitu Jadarskog kraja i Srbije, u zaštitu od Rio Tinta, barbarskih kapitalista i od ove vlasti koja to želi da razproda i zatvore zemlju i opljačka narod. Dakle, da li se slažete da pozovemo sve gradove koji su skočili u bratsku solidarnost da brane Jadarski kraj? Da se izjasne po ovom osnovu. Možemo li da prihvatimo za predsjednika Srbije čoveka koji je takvu zločinačku rečenicu izgovorio u Skupštini Srbije? Ili ga odbijamo, ne prihvatamo za vijek i vjekov, da skinemo tu ljagu sa sebe? Dakle, da li se slažete da pozovemo gradove Srbije da se po tom osnovu izjasne ovega predsjednika? Sad ključno pitanje, ima li neko protiv? Nema niko. Ako je neko protiv, može da priđe pa da argumentuje. Pozivamo studente da studentske grupe na svakom odseku okupe se i po tačkama se izjasne. Neka pogledaju dokumentarac Borisa Malagurskog, koji je najjednostavniji način da se upoznaju sa materijom Rio Tinto i da onda o tome odluče. Svaka studentska grupa o tome može da se izjasni, prebroje glasove i ogreju ovaj narod gladan istine i pravde. Neka uključe se u društvo, neka pokažu da su, iako studenti, ljudi. Čovek jeste istina, posao, ono što radi. Čovek je porodica, ali čovek nije čovek dok nije odužio svoj dug prema polisu, prema društvu. Studenti, ako ste ljudi, onda se pokrenite i stanite u solidarnost sa narodom čiju decu imaju nameru da traju u Jadarskom kraju. Slažemo se da pozivamo studente da se izjasne. Tako je! Ako se ovi skupovi u nekom trenutku prebace na trgove iz blokade ili na trg, bez blokade, kako god, da li se slažemo da izgovaramo ove argumente? Da ne puštamo Vučiću samo te snimke kada on šalje ljude da škripe gumama i urlaju, da neki drugi urlaju sa ove strane, isto njegovi ubačeni, nego naprosto da izgovaramo ove argumente koje oni ne smeju da dopuste. Zato taj ne sme nikome na megdan, sučeljavanje, razgovor, jer je prljav otkad je ušao u politiku. Zašto je u Hagu? Zašto je Hag držao iza rešetaka čovjeka koji je govorio neka živi mir među narodima? A ovoga koji je pozivao da se 100 muslimana ubije za jednog Srbina, drže i nikad ga tako nisu. Zato što im je tad radio prljavi posao kakav im radi i danas. Zato on ne sme ni na megdan. Da li se slažemo da zahtevamo sučeljavanja po osnovu prodaje PKB-a, po osnovu prodaje aerodroma Nikola Tesla, po osnovu prodaje Komercijalne banke, po
po osnovu ovoga što su pokušali da prodaju Rio Tintu i Jadarski kraj. Da li se slažemo da zahtevamo sučeljavanje sa vlašću? Naši najbolji sa ove strane, kao što su Nebojša Gratić i Korovica, gospođa Živković oko hemije i mnogo tih časnih ljudi koje imamo, da se sučele sa ovima iz vlasti ako vlast ne da izađe na megdan. Ako ne sve, kao što ne sve, možemo da konstatujemo da nisu legitimni. Ljude, alo! Kaze ljude! Do 10 minuta govori kako će biti. Nadam se da ćemo se vidjeti i dalje. Kasnije ćemo vidjeti. Ne dajte im te snimke sukoba. Oni insistiraju da stvar svedu na sukobu, na buci, na zviždaljkama, na lupanju lonac. Mi imamo sve argumente sveta, oni nemaju ni jedan. I zato ni jednom časnom čoveku ne smiju da izađu na megdan. Molimo da ostanemo ovako pristojni kakvi smo bili i danas i da insistiramo na sučeljavanju argumenta. Vidjet ćete u tim prilozima i koje je Malogurski davao. Nemačka koju je ugostio Aleksandar Vučić, odnosno gospođa Angela Merkel, izrazila interesovanje za litijum u Srbiji. A ispostavlja se da Nemačka ima jedna od najvećih nalazišta litijuma na svetu. Međutim, oni svoju zemlju i decu nemaju nameru da truju. To bi da izvedu ovde. Predlažem sledeću stvar. Da onda uz sve to, da nemamo nameru da im dopustimo eksploataciju litijuma, se izjasnimo o sledećem. Da Nemačka ima dodatnu jednu klauzulu, specijalno za Nemačku. Nemačka nema pravo da govori, raspituje se, istražuje, a kamoli eksploatiše litijum u Srbiji, ni da govori o tome, dok ne potroši poslednji atom litijuma u svojoj voljanoj Nemačkoj. To je dodatna klauzula specijalno za Nemačku. Zašto oni hoće da eksploatišu naš litijum i truju ovde, a svoj čuvaju, nemaju nameru da truju svoj narod? Dodatna klauzula, ne mogu dok ne potroše ni da razgovaraju. Kada potroše poslednji atom, moći ćemo da razgovaramo dalje. Sada je 14:57. Nastavimo da izgovaramo argumente, nastavimo da se okupljamo, tražimo da se oformi, pošto su zvanični mediji propali, tražimo da se oformi jedna narodna novinska kuća koju bi vodili ljudi poput Borisa Malogurskog, Miodraga Zarkovića, Dejana Petra Zlatanovića i ostalih časnih novinara, kakvi drže, recimo Balkan Info i tako dalje. Znači ima mnogo, noterani su, sledeni su na YouTube, ali ima mnogo tih časnih da se okupimo i oko njih, da možemo da se izveštavamo iz istinske narodne kuće, odnosno narodne novinske kuće. Dakle, volim da razmotre svi ostali gradovi i ovo, da pomognemo takve medije gde će narod moći da čuje sebe. I još jedna jako važna stvar, molim vas. Gotovo sva narodna okupljanja prljaju od vlasti njihovih medija. Prljaju kačeći kompromitovana lica na čistu narodnu pobunu. Hoće da zakače lice Đilasa i SSP-a na ovo narodno okupljanje. Ne treba terati Đilasa sa ovih okupljanja. Ali uzmite kamere, snimajte i pitajte ga jednu stvar. Koliko je para uzeo od javnog servisa, od Radio-televizije Srbije, koliko je Đilas Dragan uzeo para od Radio-televizije Srbije, preprodajući njen reklamni prostor. Ako nije od sopstvene pohlepe uspeo da sačuva narodnu kuću, narodni medij, javni servis, kako će onda da sačuva kvadratni metar Srbije? To neka, molim da se o tome izjasne sva narodna okupljanja i neka tim pitanjem dočekaju njega. Da se skine kompromitovano njegovo lice sa čiste narodne pobune. Živali i vidimo se sledeći subot. Drži do kraja. Kako se loše organizacija?
Ćao. Ćao. Ja sam Stanko, pusti posle jednog glasa. Ko su mi to? Delili. Delivali smo neki mene ne znam. Ovo je bilo. Nije te tukao. Quest'anno? Svedio. Znači, on treba biti njega da.